টানা বৃষ্টির জেরে সিকিমের মঙ্গন এলাকায় তিস্তা এখন ফুঁসছে। মঙ্গন এলাকায় রেড অ্যালার্ট জারি করেছে প্রশাসন। গ্যাংটকের ডিএম এর পক্ষ থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করে জনগণকে আতঙ্কিত না হয়ে সতর্ক থাকার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। জেলাশাসক জানিয়েছেন, সিকিমের উত্তরাংশের বন্যার মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে এটি ডিকচু থেকে সিংতাম পর্যন্ত প্রবাহিত তিস্তা নদীর ওপর প্রভাব ফেলবে। প্রভাব পড়বে সমতলের তিস্তাতেও। সেজন্য তিস্তার দুপারের বাসিন্দাদের বাড়তি সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। সিকিমের তিস্তার এখনকার চেহারার ভিডিও ট্যুরিজম সংস্থাদের সংগঠন HHTDN গ্রুপের সৌজন্যে আজ पावा गएছে। हेलो, यो बिहानीको समयमा है सबैलाई गुड मर्निङ भन्दै यो सिङतामबाट आउने बाटो है, भने यो मङ्गन जाने बाटो हो है। र यो अहिले नर्थ सिक्किमको हाइवे जति पनि जङ्गु लाचालाचुङ चुङथाङ बोर्डर लाइन जाने है यो ब्रिज हो, फिदाङको ब्रिज है। मैले बेलुका तपाईहरुलाई यहीबाट तपाईलाई मैले लाइभ गरिरहेको थिएँ है। एकदमै अलर्ट बसिदिनुहोस् भनेर तपाईलाई मैले लाइभ गरिरहेको थिएँ है। खोलाको अवस्था यस्तो छ, यति साह्रो खोला बढिरहेछ है, हेर्नुहोस्। तपाईहरु अझै पनि अलर्ट बसिदिनुहोस्, किनभने माथि पुरा पानी पर्दैछ, माथि पानी पर्दैछ है। तपाई अलर्ट बसिदिने। र हिजो बेलुकाको भिडियो है तपाईले जसले शेयर गर्नुभयो है, एकदमै तपाईलाई धन्यवाद। तपाईहरु मनको राम्रो हुनुहुन्छ है, मनको एकदमै धनी हुनुहुन्छ। यो भिडियोलाई तपाईले शेयर गरिदिनु भएको छ। यस्तो छ है, खोला चाहिँ यस्तो भइराखेको छ, एकदमै ठुलो छ है। अझै पनि तपाईहरु अलर्ट बसिदिनुहोस्, एकदमै अलर्ट बसिदिनुहोस्। र तपाईहरुले यो भिडियोलाई शेयर गर्नु भएर कतिको ज्यान बाँच्यो होला, कतिले आफ्नो सरसामानहरु बचाउनु सकेला, निकाल्नु सकेला है। एकदमै तपाईलाई धन्यवाद। अब हेर्नुस्, पानी चाहिँ माथिसम्म आइसकेको छ है, माथिसम्म आइसकेको छ। म तपाईहरुलाई नेक्स्ट भिडियोमा तपाईहरुसँग फेरि भेट्नेछु। धन्यवाद। আমুদরিয়া নিউজ, প্রান্তজনের কণ্ঠস্বর।